دولت ترکیه قرکر همان بجه روژا روژول دژی گلی کرد کمکوژان پیکتین اف یک نتنی دناوا ایشنکو پشتی شورشا لروژاوی کردستان دست پیکریه لهینا جی بریان ها به 43 سالان لباشر قامشتو مالباتا که ولات پاریس کمکوژی به سری واندا آنی و جمالباتا که 27 کس کشته بوند. نوچگانم جودی علیم لسر ویه که جی راپورک تایبت جمره آماده کریه ام به هفرلی تماشا بکن. بری 43 سالان لور مالباتک هاتا قرکرن افدر جه مالباتا رمضان کبرشه به فداکاری اولاد پاریزیا خود هاتن ناس کرن دانزده کانون 1908 استخبارات ترکیه لور لدجی اندام پارتیا کوک و وی مالباتی کمکوژیک پیک آنی محمد سعید د 20 سالی خدا بویا شاهده وی بویره اف موقع خانیه مالا رمضانی کابرب شو اف منطقه خانیه وابو لفيدي جوا كما جنك و مريش كهبو شخورا مريش خويت كند فروتن مجموعه شبارتيا كوك بنبربو بنابي طلبه هذن الجموابون كسي بيلاوي وقت ندبر قونو ريشي مالي بكن بسر مالي بكن بالنقبه مغربي وعشايدا روج شاوابو روجك تشلبو با وباران بارانك قوين وهواك قوين يعني يه بقبلت وباكر حسافي شك انا تكرن الا بدن باغرب دت شو هوا زيده وباران زيده مالبات إبادة كرن تمامتي تشتاد مالبات ده وفي مهفاني جموع حمو إبادة كرن حتى بعين آفت النافا صوبي وانا كبون هوكا غربولي اگر قرطا خاني او جنازة هاتنا حالاندن ولو حالهن ولو وجهي واو سلخين کردک لکودر جبو دوزا کردی خبات دکه داگرکریا ترکیه ایرشیوان دکه لروج آوای کردستانی جی اف مالبات بچوک و مزنین خواهاتن آرمانش گرتن وی روژه ناوی وی مالبات لکیجان کسی دهاتا بیهستن جکم کوجیه ندفلتین كوركيوي طالبو دورش خورا فكربو دورا خطي ها درا هنيك جا مدرسه عين ودرا مشاركوتي جهوي طربيلي خاني دور پیش کربون و اوجي باراسنا خداني بن هر كي دورك قنا كسنا كبنا بادا يي جمالبات ورن و بغرن خورتي شمساوي بيرس خورا قلتي بيجن تشكي كود بدش مالك جمرد ابو مالمنا تكوري كيد بس كوري رمضان كبرشن هم دور دت كوجنوشي مالا رمضان كبرش لگند جرنكي قامش لوبو نها تني ناويوان و او بيارا بإيش وكا چيروكا كمايا دوي قادا كومكوجيه دا 27 كس شهيد بون و دنافوان دا جن و زاروك جيهابون جن ومير وزاروك تبدي حفدو بون حمو إبادة بون كسكنا ساغنما حتى زاروكي درقوش دي جيهابون او جيشون تركا جوار سينور فكر وهرن تفهم كل موعد جوار حدد عندن انه دوي وقت دورن كسي بيلا وهي مجرنت بن دوي وقت دشبه حدث كي غير غريب مجزرك بو بسري في مرات داني في مالبات داني نو بهبانه جموا افنكم كوجيا يكيا روجانه دولتا ترك اداگر كر لدجي هرمكم كوجيان بسر السيفيلان تا بيكتينا